Ashafo mi mo bibia kwa by the by emergency Ghana TV so mi did say bibia obia no bibia ekoso ye e de ama na ene mensa ka story bi e wo fidem ha se busuafo ho ememman bi anu ajankasa ye kase anu ya memman binum e wo bia kasa ye mami bi e de na sem abeda MFK na sem odi by ne say ni nua ba e na introduce no e ma ba bi ena eja between na ne sister no koye between na ma no ena eja wonu no hu ne se ne sister nim nipa no ena opene so e de ma no na kwan a be ma no de ne faso no ebusia ye fe be ma no ne kasa be ma no ka no utie mu nsem obehu nse meme bi eye fucking ankasa nti ebusia ye nsem ani akoni nkotie mu nsem ma na ebusia fo sanso e na updating so eto aso ye ko ne ko hwe video bia emu ode e wo honom kamie ye se ye gigi sikase ye de boa wo bia ya na akwakoye kone bra doctor bema ye date ene o china ne ye predate unsa na so nyankopon ya dom wa ya domo yankasa ya de nyina ye ba eni ye bibia little Kelvin ne mame ede ne ba ha se wanya hole in heart madamo moke kabo mo emi ya jeje ede boa Kelvin ye de kwakoye surgery ewo Kolebu Teaching Hospital na no paya me no kasai na no ya babo amane se enefie Kelvin ebe wura theater na yakwakoye surgery no ede ama no na no paya ye kasai wo mo prepare Kelvin ede na wura mabusia ya ba no ene da empa no so na wo hwe Kelvin se de wakata na ni we hwa ye azani kata picture na da na wo tengura na ni tete ho Kelvin eda so no Kelvin ene daso no waso again na naba ene te ne nchen na sa case we mama men kai mu bibi kakra wom se mo be kai a akra we na ne na naba se odi di koko akosi awowa koko akwaje 4,000 Ghana cedis. How many years was it? 10 years. Koko no wodi esi awowa ne nanai eyare nti Edesia wowa akwaje 4,000 Ghana cedis. Eti nyankopon ya adomatiefo yesu frem amoje yeso ayensa kan surgery sika no ena yeyi sika 4,000 edema na se wono so fankotua na wanye ni koko sanse Kelvin wie surgery na obedidi esema nana ne boa na obo akwahoma ni bi edema abusia nti abusia ene da so no elder ne ma Lydia de nyamia ye nie ene Kelvin ewuram na sedie twedi ampon ebo nipa ho ban ewo operation room ye theater no empire ye bone say wode na basa kese no ebeto Kelvin so ede amayen na wawuram na ono nso apie asomdwe mo elder ena ye mompaye emfanya Kelvin ye mompaye ma no say ye mompaye ma no if you say baby adui nyame na ye hwe ne kwan so be ye adwuma pa ewo ye be ye ho Eradi nyankopon eni da so a wonhye ni wo ye de abofra Kelvin Shawonsa branne ye de ni theater room yi wo ne doctor penin di ka wo ho ne koye ne ho adwuma pa amen Erade ye sere wo Yesu din mu se masa operation enye successful amen na enu onyam hye no wo Erade ene ye de be ma wo amen yenim se unkunim die basa ebe ka abofra yi ho amanako aba asumdwem ewo Yesu din mu amen amen elder mi wogidie fisemfo nyina ye wogidie se Kelvin ebewuram na wakọ aba asumdwem mu enti abusua ne papa nani age na unim elder de de wo mu ne se stepfather o sir stepfather eno no na branche nya mechla enye easy o ne stepfather enie ne ma me kunu no ne papa na nkasa de nee eti wati ase ne papa ne ti ase na wahunu bibi wati akra no krase wahunu ne papa once eno krase e phone call keke hey oso ne papa kasa phone so keke
onim ne papa ani wo beka no at this age it is stepfather nyame nhira obema na say the obema na ni esi agye no utimi hu say he means well for the kid yes nyame nhira no o say akwa no kra ya say no oya say no eti abusia na de Kelvin ne surgery no ho asem no akwa akosie ne sika na yemu de o nti update bia bibi free top from ye beba abeka e de akire mu oba pa e de sen pacho fro sen from ablajamfu a ma bra no pay de ne do nam no pay dem ba ya nya bone me hia be ma bi ena me ne ehye na awo be pie mu ti ena menua bi sokra na me medi hu na menimo no menua bi na de me koma no ena me hu na me ne tie na awo pie mu menyam yare beble nsansem beble ni nyina wono a ode me ko hospital ne ekone yeba enti awo beka me ni nyina operation ono a ne beyi me ba ne me nyina ye ne a ne kokurum me ni mi yenu ne kototoye ti me ba wuwie me nya ba buso me miensa ena eda bi anwumre me ono frɛ me se abena akra no pese me edi eni na me se adan o se me nka but me pese me ye na me see you my ready Tembia na emom scanner na makoje aban bi sia bi nso ama ne so onfa nto me hona me ho chenchena me de be ye adwuma eti me ka sa ache no se ansa na office scan me no akoye DNA na ansa na me se me de DNA de me ni problem by scan de meji ansa na ene ya wo de mami amedi wachi ame ayeden yako eti woni o me mabusua panyi ba ko ba no no su sister panyi ni ba ye eni be hye o se chenchera twan office scan mame adese ye kwa ansa sana odiska no ama me na mse da bi wan fa sika no so ama me a me ni nachi efise o start say o person okoye o mle sika o ma ho mehwe yen eti agise me gisika no eti me kan sa no ena ni stand kan say kwa me wo de fa sika no e ma no wo de ma na so de ma no obedu wachi ame akonti fa sika no ma no na me sister panyin nso ho ena o mu kan ya nti o mu twa o mu ba ya na any seconds na ni sister ne frame se maame ye ba wo ne me wo fa no no so mo ba wo nam see you to me no mdi scan blame me enam se mo kan se tem bia wa ye ready bia me ne beko ama na kwa akoye die nenu ti me ni problem e free wo no a on free biem won ka hwe won so me iska na me din kan so agi mi sister sika bi aya ban be sia loan asagana 100 million amana a wo tuatua e free dan no that valid na ya wada wo tua wo ntua biem bosumi mienu ne na otwe mienu ne ne ntua biem eno adua kram de ne ba eno an ye tua ska no wan tua eto amekuo nim krom dwen same na magi ska no edi nso na nya mia tina masamam me pa chompe sambo am so obedi ne na o meye ne ska ne so amegema no ska ne so amegema no o metua na nya metia mi sister na ji ma bna brante o so hia no wen me hia no drop new site baby drop kwa be na fa so odi hia no ena me nua ga ba akoso ya me pese me hu kwan a efa so wo se ode wo koma no wo tu oyi nipa kakraka we bede no obi atamodo wa koma be ma nti me pese me hu se e bia na ode nam se wo peyire wo pe girl kwa be na fa so wo sister de koma no okay me nua no ye kono so ko ne boy ho ti e kodu no se abna bla ikra na danfo bi se wo pe eti me nim ne da na danfo ne ye de ne hu wa o se na danfo se wo pe wo minim ana amukodru honom na nani ball so na na bia o kan so opel menti ase se no na di nkomo se bi opege dada dia na minim okay enti edu hono ena memeto hono na omye mema mienu ba ko etia ba ko wa to mbe pio na mse na mema yefia mu dia hen ena ono no mom jesu se eye mea ti me kwawe na mkache menua na krase me de fia nya wa bla mani nhyɛ da anya den enje no adedi enti na no wani nye no ho me aka so obi ma me boy amempe adentia me ni ma de koro ade se me ma kohia ni pa na mani pa enye se bia na onye o taste bia ni nyina so ni bibi na na wo mpe ana se obi na de ne ma wonti na na wo mpe sa no no ono obi de ne ma me no na na wo mpe nti wote ase da ben da na ye didi nkomo no ene ekotena tena ba bi kakra na ye kofie obi agya na yonko kwan na ye kofie nti akire na ofleme nti day na de wanwam debi oya sure oba yanka nokre oba yanka nokre day na wo hia wo no that day na wanwam me
oba se oba ha na ka no kra kire me na akire obi be ka asem foforo a me gina wachi pampe sisterhood ye wini anase ye lusu me say bisa for the last time so be ka no kra so be twantro na akire ye bete oto wankasa yi de ope dey na abra ni hu na no wono die anaso no wana da bia na me nua ni nyina na ni nya no kosi ye dey na wanwam da bi nti mo dada ben eno mo na men kai because I na esa okay we share be my first time wono be ye bibi no you need to remember enti kai se edase ye hia ye no na wotwe na anu nansa bosome afe ene edaye na ono ano no oni ne hota enti edi se yansa no no oda ti me di be week ana se bibisa owoyire me that time na minim so oyire by actually no na me be hu se owoyire ti entam kra betete satana na oni na tena di sen oh na check akra be busumi numa 5 months na hu so owoyire data na onyem da bi deba ne se na hu so owoyire no akire kwanyema no eyire na me be hu so owoyire ne kra no na manyem mawie da bi mi bi say we wo se da bi na wonyem ne nti ha oh wo minim ono no sana ko obedi ni wo drop pem ene nam so different kan bae eti me minim antinka wo be ye nanaye okay di tama hu so owoyire no na onyem anasa na onyem me pacho tama me hu so owoyire ne ye minyem wie na me ne no ene na ne nua ba ko ne na damfo ekotena ase ani yedi nkomo me ya na me friend se menyimu eti me kan be na wotwe na onfi me ena me de me yi me ni ti da bi me wo fie ena ono afrem sa abna me wa habla ampa me bonsuo memla ti me call ena osi abna me srew nyinsen no me nyinsen tu be wo na emu no ma meyire enti asa na me yen so bete na busia mabusia fonso minua na ti hoyi minua panti so ono ni nima okay mabusia 40 a oba no ebete na me see you mate be ma no free drop em ho a na yere no so wo ho a na yere ni de no wo akra minim ne da okay wo shia no na ye de adwuma me na me tu apeteshima kofo e wo fan grofo okay wo shia no ka kire ne say adwuma wo ye nie dan kwa na mi kutansa ni bia first day kwa mi kutabia me de ma ba afo ni bia kanre apart from apeteshia na utuma nkofo no wo san ye adwuma foforo bi kan ho eche mbeja eje container ye sport kakre na ye sport ho apart from sport no so na wo ye no na san ye adwuma foforo me pacho dead all right what nyinse ne tu nanim no ogi tum se ye ne dia ana se aton anso no ogi achinye wanya chinyi wono kra na ka se wono do onyinyi nsen nti obi a wage atom a wose onyinyi nsen no mabna DNA si ya e ma ne kan se akra no be DNA ansa na wage na tom wose obi aka kire ne se me de wono de wanka ba me friend adamfo na enam so a ye nyine kotena ase na nyinsa baby amokoye connection no sa ena me friend bla na se de wati ni wate se yes be ma bi mimi di nyinse ko ma be ma bi a be ma no kra me wo ye na wono no ene me na ada me ne be ma na koda ampa da bi mi so me twale a me wo fie me pia me kokwa anwa me wo fayere ho me nko ba bia wa mo be ma kro nso di ankyere da bi nansa na wo kwa kwahia no on se wo sister de wo anka so de wo kwa ma be ma wo wono ne kwa ne mpena twen nti wudi na chi kodru fie wo no ene o se ne boy na danfo bi kura so ope wo data na wuni boy Debi na me wo boy ba na me ne ntemat bezen na be abosumi mu na ye ni ho na oni ni jaye bosome na wanya menses me pa try diente mi bisa na wanya menses no metna ha kekam a fe be die na awie no na sisterhood down flat sisterhood down flat afa na de anim guase abra me na mana misisi mitrase enti ma abana woni abrante ba ku ni jaye be 1 month mu no wubu wonsa ansa na one nana ekoda o ye sure kaka utrim me kai bibia anyinsa no ye sure say nana dia aye ne dia totally o ye sure mate mo fret nana na mo fa ne ntoso mame we de nana beje wo ba akra ne nyansen 6 months
tam kura obeto ne bani din na mu na case no wato akra ne din na se obeba na no okote se yese one bem o de nyisa na kwama bem afoforo 6 months watete makoda me pa cho da bi o on ti bi da ka me say my operation nti age 6 months na onyim no gugu so menene net sia wa ha dan nyina ama me a oh really to me ba ne ma menene nya ne kokuro mo one net dan ba akum menene net na ma menene da sorry di brebe na muntemte yansa na abewo no case yentam na yentam ti ono na dem be call hospital ma me ko wo you ono na be fa me to ne care eyi me ma me ba fi me bibia ono a no bia one ne ti dem abena de ne besie ama at once na okoni fie ono no odro pam de na me ko but wo be ada osokoban ne de na ma ye mre a no ono mom ne beda me na me nko Nana ba homa no so chia na ka de ohia kire no. Nana good morning. Morning. Nana good morning. Morning. Na wo ye. Adumala. Mat oso ho ye. De nti ame ba ye ne se akra ne de na aso be die ne no no hia me pa na scanning so a Mr. Sika na mko jina jema wo na wunchia na enra dua kra ye begu manim ase no enu ti na mdo bai Lawson FM Mr. Sika be 6.3 asa Ghana na me kojema 100 million na me jema wo na aka se yakonyasam ni nti we friends wa so da ye no wo bi ku etimi kojema na efa eyeden ekosile mkoye aduro no enu ti na me bai me say me mpeni pa o tantro mi chantro da ya no kula chese minu mienu na wadem adakura mi diskane ma na me ma me obatma ma na ehu tie me mama kasa o kasa me kasa na edi mi tie u tu a wo kan nyina wo tu sada de obla me o sada de obla me enya kwasha ma afia na de me ma wo enya dada ga na de me blew mama tie me enya dada ga na wakata di wa mama kasa mama kwa ma wada ma mama kwa ma mpacho ama kasa me kase no mama frempo ma be ma otie o mama frempo ma mpacho mama we Michelle Sport otono msana mikoto no enye ni bia na de ne bra me ntronko na obetan a woka ni ni bia fa obi amla me me ko bi fo me ni tuon me nya ko bi fo bi mla me eti me ni hu no me se me sha na me cho o fa number ma me eti odi number ma me no ana me ye dai me e no bi na se na ekosi ni sta no no mu ko ba bi o mu tum ba bi na me ko tu wo mu ye si ni wie no ana me fe o na o ti o enyi me no baba o ba ya na o ti o de o ye aduma o ye ma aduma enyi me o ko gira mu na wa atiti no me de attraction de on pe attraction na me so okay eni onya aba dia fine be ma dia se ne nana kwa me mayentie no owi amemo aba mayentie no nana bacho yetie o oh ena mi kata o say okay eni say enti say no oba me chen say na ba dia obo me 5 million say obo me 5 million ena me no kan see 300 me no wie u ju see card chia na pa u ju see ka ko yi e wo ha fra me oh nana ne de adwuma mu nyo be mla na o so bla ba bia e bia 200 na ma na ko no one ma me so ma o fe me say onyem nam say no obi a obi adwuma ma o go fe be ye customer de na nyem de e wa me ntiase na just na wa ba be ye ahyewo customer na customer enti day na we share no sport or that day na we dwam me ba se me correct eh na o ma ni hu say o ye adwuma eti ma odi yin sa me tuma ni na etwima so nam say oh etwima so nam say na kan say obi a me ni wa ye customer na ye ide yin sa de odi yin sa say ana me menti me ho ase eti ka tente ne sa na tie dia obese no na ya to business ne so e ma me mane ko hospital kwa ko bu sate o ko bu sate ye senyi say ye say obeka kitem de 20 million bana na ho kasa no so ka bibi se odi nyinse ne to anim no so bedi akonwa nti won say nyinse woboa na ejira mi ka tete do to kanyina ye ntro no na ma me do kanyina ye ntro eti me we na me ka tete se sa na tie dia
Yes, I know. Say no. And I'm Kinja said about Martin Okaso Kobusa. Okobusa say about 20 million. And I'm in Madame for Bakuna, I may blah. And I'm in a contract and I'm selling by. And I'm saying, blah, saying as I need personally or catch them. It's media person money Sacoseno. If it's a young plan, no. Nana Kwame. Who say, who can send me question you say that valideno? Nana Kwame, say we are true 14 and he when ye. So we are questioning my pa. Mimi Yashawoni, we are not anything a Yashawoni. Who catch him so be a DNA, no catch him say. Who be you know money in a DNA when you are baby and you will be a say. Sana Uka and Nana Kwame, we are questioning. Edina Hini boy. So we are full pa. And you will be a DNA and I will know money. Sabusia me nya shawon asem ya shawon ye why who sit down who sia me who kodi Nana Kwame who ye kwashini papa e ye me nua kwashia ma afia na teme ma wo wono na teme ma wo be sia me ba Nana Kwame ba bem kire ba akro ayo bisa na mani nya no bisa no onyia no ba no Nana Kwame ba bem na be sia me kire me ba akro I don't know anything when we go fieda. Nana Kwame, me no na da wa wo dem drop em me no na da solie drop em fie me no na da solie me nyim nyina me maame mu nyina anim ho me maame mo wo ba kwa homa obia no wa wonim se me no na tie Nana me bacho na obisa oba mama misa na se no obisa se sport be na ababeto no I thought you I pa tere kwano so sport be kawanu tumu ana sport me nim e wo pa sport bu was akwano so ya fa kawanu tum ma me mpacho sport no wo kodada ni inside okay sport no wona mkoto no me ni ba me pacho na customer o say o di ni ko fie me pacho amfana ko me fie da me fazer ko se ko na me ne nanti ansana chire ya me ne be customer na me ni ko fie 2 times be Lawson FM. Nana now high diamond no mama me we ko I don't na girl from me kwa from me ani fie no mama ba mpacho high diamond no mama ba every so fie na de adwuma mu nyanti me mama woni di na ba ni fie Nana Kwame wo ya true for ya kwashini wo ya kwashini papa wo si meme se kwa ma de me wo ama Nana Kwame na me wodan na me wodata ma na me ti kro for me mai beble eti wo kra wo beda ho how many times wo ba kwa na me wo se de me yale no me ma ne me na wo si ana de wo sia me wo pa Nana Kwame wo bua wo sia me ba ya de me blew me kura mo ba mbusa se be ma na mu dia hetiatia na na tete no e na wo yi ano se wa wo se me po wo na me tra se me pe Nana Kwame me ya kwa no so bia no wa woni ma abla me beto me ba asa wo me ba asa wo kasa tie ni bi what is wrong with you and decide bebe nyina ahenie na wanya na bone dama ama chese wo pese wo de andi pressure me ne me ba so chese o pese wo chese ne e ba ro kwa me na anya ahenie mami tie me o ti be ma ye no de no tin kan be ma ni jai no on pese so pese ba twin problem what is it you know pese ba twin problem since I know so on the oya adwuma ntino wo ba tade Nana Kwame wo buo wo ye kwashini wo ye kwahwini me chache Oyile na charge. Oyile na katra me say. Wan wo biam no wan na charge na me nwoma no wan na charge. Why? Na yire ne ka kire wan kasa. Na Kwame na say. Ne yile wo biam watwa awo eti me nwo. Wan kra no opo oba na yekonya be ma. Wo ya trofo wo ka asem ya jimi fo obebu agumeso wo. Ayi abena me ba. Nana Kwame. Mami. Ma bena so han diamond na ye no kre. Mami. Onim. Nana Kwame, yes or no answer no cry. Na ashawo ni asebi o ye customer wa charge ni ye ha diamond no. What's me mo ano? What's me mo ano? I am one of the two anim. Nana Kwame opo me nyise ya no. Me nyam ya no e na akọ ha diamond me na me tu kro from. That akọ na me time so na aka 7 months. E na akọ ha diamond me wo bua. Wo ya trofo wo hwa wa hwa me bi ni.
sha wa hwe me bi na kwa me ye ko to ye ba ne ma me no wo na ko yo me no me no na kwa me ye ko to akra ne ma wa anko bi ukwo bi me no wo kra utimi ko to bi wo to choice no wa to akra nika no wa fla Angelina mi nro nyina ye trauma me na achikoto emwa no betu manim wo bua na ne me na tie o ya da sole na me ba na kwa me emwa wo bitimi nyim ne yire ema wo di na chi ekototo akra ne ma mame lebio mame wo fi ho ne mwa no wo betwa meka na mpacha ya mpase okobo abosia 10,000 ma uko sirem ekoye aduro me ko ye aduro yi ba me ento kaka bi otwa hwento kaka bi otwa nana kwa me wusi unua na ne plade ya no ho no obeku etu su da ya na wawu ena ma me kwaje besi aba besi ane ma wo 100 million wachi aboso me na wochepe ya kanya ya besi ya wo de kan kasa nana miti o kasa miti o otono efan na me ya utie me pacho me ko this kan ma me no me ko twa ka o ma me bo be sia no timi mu ano because me say the customer o kwa mo chirem ati me bo ano ana me ma o ma me go be speak over than nya come in this car o for so me ana so pacho me say dance ni o ana mba fle na eti no wa o ba ti ama me na me ko twa ka na me si yo ma se ana me ko pe bu sana me de ha da ma e dan me ta me 100 million nana kwa me wo ya krofo nana kwa mie kochini nana kwa me wanya ahini eti abo udam ahini ani bo udam ti wo customer na wo yele why enyo customer na me why anti ne yiri do ma wo ne yiri nse wo pe enti ne yiri di free wanum ne yiri abase wo pe ma bana be we ni ma me bi se wasem ne yiri abase wo pe ne me se me pe so ti me de phone ma ne yiri mani di mata wa bla me kra mi nim ho na se na nim so wa yiri da bi mi nim wo se akire wo ko hu so wa yiri ade no wancho na ni se ya ba wie ne yiri de oni wo ne yiri nyem wo enti ne yiri di free wanum wo ya koshini pa wo se me ya customer me ya customer te se wa wo ko shibla na wo bo me ya customer te se ona na kwa me me wo be fa me wo ba wona me na nyem ya wona me na da sole ya abo ba bi o me te obi anu wa wonim na na kwa me abo ko ha dan na ma me no me no na da sole ya ukosi me that kwa na me ya do ma me ho enwumra no be fam ne yakoda etu se me your customer na said I'm coffee. I don't know me coffee. Na kwa me do pam na me no na da ho esole anopa. Na me no na da sole uchia wo seka. Uchia wo sinu nika, usinu ni na achi omuka. Na kwa me ma charge do hwe na hwe me asu. Wa me ankasa wo bo me ho kan kasa e ka di wo bo bi o me be wo kro place kra ko ya me 2000 e moja tu me wa na koto moja tu panie wo na be yi me tu ka mo de me be fie na kwa me nya mani wo oba bia no wa wanwale ya onya sawo di ti anya me fele why me anya mani wo sei dia wo kanu ka se be pusu me e pusu me da dia me gina na me gina be yo dia na hia ena be ya dia na hia na me asawo bla na wo kan dia me wale yo me ni kuru ti fa me ho na kwa me be ya dia na hwe oba se wo kire wa ma aba be se wa ja agu me so ye agu mani ma si o aba be si aho Nana kwa mie mesi aba be si ani egu mani ma se why bla be ye die ne na che oba na chi aka no wo dia chi ameka wo ya trofo anya wo poa wo di aglo nana kwa me jina sudi abna jina sudi nana kwa me ni sister na wo kase ode ne bre wo no wuni mu no fine minimum bia your friend is saying who's sister your friend is saying friend mafia kwashia me mati mafia number ma producer o say your friend akosia mafia wuni mu no ma kwashia me friend wan achi me ni chi anati ya me hu say aduma no ya na tara me hu no
Mate, enti nana jina soma me na minhwe die nti a odi nyinse no to wanim wadi na chi akodwoma kototo akra no niema wo kura wagie atum sesie se wa ha dan kura ma no nti adan na wo so be die ne no ma de mini na chi ko bia oboa mini na chi ba se wa ha dan ama no ba se na wa ha dan ama no Mate, enti obi akwanyim ni nyinsen firi baabi a wo na be ha dan ama na dam wo amisa ne se be ma no ne nyem ne wen ma me ne tira me so ba ma dwe dia disika no ajobo cheka no mi hu na che se wo fa nyansa kwan ena ge 10,000 no me ba chaw ayeka no boy no aka one boy no mtimi fa nyansa kwan na mtimi amaje dia tia nana asema wo kenti sebe esene wanum se wo no oba tena sebio se wo na wo se se wo ya hya woni wo charge o na se waba be sro se nana me ho akire me boa me na watimi aboa na ha dan amano a wo si nyansa kwan no mafa so amana kwabo asabosia o eya babosia o mami ababosia me ni on kan to kojibusia wa mami man kan to kojibusia oh nana kojibusia mbacho kwa me bo wa mani asa mi kwabo me kwaji ababosia ena asi abna me so wa amoame a de aduro ni de mani mbegu asi ahene emi nu ebeje afiri me nsam enti bua me na me bla ne kwa woni ne plan hene emi ni pa me so won kwa kama mwa mini so we wudi ni ya fonsa adwiboni to ansa ahene wanya na na kwa me adwiboni to ansa ahene no wanya won sa ahene no wanya wo bua me na na kwa me wo to wo mo bi ade bo obi from grade 1 amenyemo ya wo de me ko hospital me yale na wo koyi me no etina ya moa na na kwa me na ya moa na me da so na udi me na ya so ya die menyem na beda wo aboabo na ya die na na kwa me menyem na ugugu so na so na ya moa na si utenda o ya trofo woni mana oh fine Nana kwa me anya nipa ko achichi po atu tim do wachichire papa na nim se obeka se me ya sawo ni ama mani magu ase me mfali adio me nya sawo ni nsuo me nya sawo ni batimi ni kunu e na abesia me na me ni kunu wo besia me na me wo kunu nana kwa me charge wo sai wo charge me da bia me charge wa 3 million e bi wa 2 million me ka cho sai kame meje nana kwa me kame nyo oje nana kwa me se utia ska na udime na utia na udime o charge me 5 million na me se utia na udime utia na udime me tia ya me di ya ti udi ya na aya ba udi ya no wan use condom ti ade babo beje e baba mo hwe me amenya boso me miensa wo baba to akura ni di na adi nyansa kwan e be ka tse so obi agodime ani ti kuma ne ti ma ye di ye no because eti ba ye me ye ma ye ready nana kwa me charge wo me no na tie wo ne me ma me mo wo na me nyam kura no be tri me ne ma free kwa ho ma ba abo me ye di ye ne wo to an me ye ready kura ma bna me banti nana mpacho dabe na be ba me ye di ye ne no me pacho ojumu we so a e di ba no di na djuma se me sa me ba ya ye di ye ne no ma bna wa ready so be di ye ne ready den ena ma pacho sika no de nya botre nana me pacho wanya age atum se sika no waba wanya age atum se sika ne de wage afiri abana nchen ti nana se ye nyansa kwan na afa so se eye den kwan e wo se otua sika ne ma no na me o de meka ono so de meka odo ka sen o de meka sen baby o ka se me hu mo na me mo na besia 20 million wade 10 million so ba ko wade ena sen biem ana dansi kanu she dansi kanu ye sen dansi kanu she 60 million nti akoka wa 8,000 ena de mbiem akwai 9,000 dansi kanu we ya 3,000 dansi kanu 6,000 nti 9,000 oni sami sami ma mi tie kan onya 100 million no sami sami o ti bi se ni nya bi pebi o ti o ma mi 9,000 o ti ta mi free so nana kwa me di sika ne ma wo no enamu na metiye o kwaji aye na mu efri so eti enamu 10 million na metiye manti bi eti nana kwa me no na nyam na ha dan ma mi ansa na me kwaji sika na blawo eti uti me kan che mi se sika no de te dan no menye wo 20 million menye wo 10 million wo di ma me to aduane di wo ne me na tie na abo makon ma me ma obisi o
me mo wo besia na kwa me ka kire wo ne me ne wo ka e ka ne dia wo betua na kwa me wo betua what you know mother mubisano me si wo ne amada wo si wo ne ama wo fa se na esie etu wa fa ne ama amla meta me no na te dam aboabo me no na tie na kwa me no na tie wo duro pam me se me no ka wo ko ha dan ma me dem na menyam me no ka me se me no wo ka na kwa me no ka me se me no wo ka ma na me ba na kwa me wo se sen ah dan asa na ma na ma me ntie no Ami mo atiminka. Mete onka. Me pa chalo ti diye ne me ye. Wono so e kana odi me no nkeka bom no fama me. Na uye die ne wie na ye obae. Me die die ne ba e ka bia ma bo bia me twia. Mate na woni ne da wo so ya hye wa o customer now you use condom. Me pa chalo me ne kan me ka chantem ne me be condom no o cha na o cha o di no ma price. Da bi o na obi a wogina kwan ho. Na tokuro awoma bi ewura mu no ukwadi wuro na wunsuro na wanyu su condom ano de okwa omo ne oka na ashawo ni ye ne da ro oka dem so me she condom obaji sei me she condom sei nana kwa me ubablo eti na ugusu a uble yo nana kwa me se ubabla papa eti na uble eti na uble me ble ababisi na uja no woni ntia ababisi na udi bai uja wa ma me ntia me na me tia me babisi na me de tia me se e ka ni be tio nana kwa me tia ma babisi ma udi akosire makoya aduro eti se wa nya hini na be tia why what's all the plan in here? Oh, papa, and go back and go be an papa. And I met you, sir. And no, Daniel was a mo. Me no papa, but who na buy ya? Who buy so be waleme? Who buy so would me better? Who buy so would me better? Who see me na so pay me? Why can I do that? Ne ma ya Diana mo what did that? What dia Diana no what diable? What diable? Diana no what diable? Wadia ka wa bo na wusuo but e ka ne de wo betua ya besia e no so family de blame me doka me wona metia no ha dan ama me na meti mo no me doka wona metia na me nyom na wudi me na de me ko hospital ko ba no e na ha dan ma me wo chama me no ajina ma me wa kasa wo boa wo ye kwashini wo da takika wo de no ma wo boa me ma me kura na de tu wanim nana kwa mi e ka wo de me no e ya for 100 million me kwaji ya ma body say 40 million e wa say wo de ba na wo gusu tia ska no na me ko re na fa me ko ah tama wo charge me no na dis kana na fa me ko na me charge wo tam nana kwa mi me ma charge udo wo me no na wo hwe mi say sio na wo me so bada eti na wo hwe mi akasa wo titi skama mi di say ya nyafu me hospital me ko bia 5 million do 8 million 10 million enyina na ade ma me eno e charge na me charge o ena de nana kwa me hia wa mo abodam ahochira mo abodam ahochira mo abodam ahochira mo ayekoshini nana kwa me ahochira mo ayekoshini ahochira mo wabodam akasa ya so mo aka be bo dia wo kike nana kwa me ma mi se wasembi ewiase amansan nyina etie o Ghana chese nananom ahemfo empanifo a etie show ihwe TV nyasam keto na oba wo ne nahia wo se waba besre moa oba wutimi hwe ne so eha dan ma no etimi gina fidi kase so kase wo ba yi ahyawo wo ye customer Nana utimi jina fidie kase ya so kase wo ba o tokura wuwura mu wo ya shawo na tokura amana mu da woti wo mana wonsi wo mu mana mu japa woti wo mu ntinana wani ashawo edikan ya wafa na wota afa ene de me kan no me ka che no nana de mi bisa one say wani first ashawo a wafa anasa wota afa wani ne first one nti dia ukofa ya unim se we die sabi oba ayowa we wura mu didi we tafiri mu we yesei eye den na ode ne ye regular customer
onye nwoke no afre me na makọ na minim no na da kwa me to minim Yes ma mo sister number o sister no wey enim fu wo so minim ne da wa ya trofo na na kwa me ye koshini minim ne da ana makohye ba afia so na minim o na na kwa me me sibi nim wo da obuwa wo kura ka se wo na apa me na wo ya me tan eti me kura me ka che me nua ne se e me ma we na asu du mo ma me wo be ka sai wo se wo ya trofo papa na na kwa me wo ya koshini akasa wo se me ya sai ne wo ye na asu ebonyine ne so e se ma na kafa yiri wo nya na aboa se ma na kafa wo yiri wo nya na oboa se wo ya koshini pa wo ne betie se ma na wo blusu nya na oboa why wo ni scan wa nya hini na ani a wo di wani bla ba shia me so hey na mabna me banana den na kwa me mabna ukwa hu so ya hye wo no ada na wantwe wo boko mami na bi na tama nya customer me ni yeduma na me ntwe mo tese obi a wo yire ami wo ye me yini mi ntan ntina wo ka asem we kura wa fidie so wanfa eni die ni buo kura ma wo yire mami bana bi anu a wo yire na wada wachi no sabia wo gina fidie so e ka se wafa na chi akofa sabia wo ba wo gina mu wo charge asha woni asabia wo bi ewura mu bie be ma wo yire nana utimi gina fidie so e ka se wafa asha woni sa me yire ni ha sorry mami yo mami pa cho mbeti me bia to me ba bi kro be fa me na no se me ya hye abena ehia se wo ya hye won so obedi odi ya wanka ho ana okoi be afidie no waka ho ha dan ya mami mamra mi bisa o odi ya wantana ho waka ho enti how ne say me ngemu me ko hospital bia 10 million Oba because to be at 10 million hospital bia 10 na da wa ma me kura me wa da se mamna 5 million for mamna o ya shawa odi ya wokoi wa ko otena ho na dan nyina ma eye wunua na gina so mame mafia ba na gina so mafia na abena kase nam ne so a wode ne bre wo no mafia ba homa ne so nti gina so mame awa ba omo frɛ na mame wode gina so me ba di omu ato mu twa no matinti gina so mafia ba na se ya mpa so na de ne bre wo na se ukohia abena ewo sport a mafia kire mu wia na wagina so na de agye no mate so ni mafia matinti mafia ba wode munya abotre abena so woni mafia number but mafia nkasa afre enti ye connect ne de nato so enti na ye din ne gina so na de ye ne mafia so nkasa na ye nkɔ ye nim ti producer guso a wo frɛ mafia e de nato so ama me why mo wia mo frɛ me bra no ne bra ben ya me bra no ko sia o mu ni ma mafia boy ne frɛ ne sɛn ye frɛ ne dada na nam ne so na me ne ko mafia no mate enti na unua ne o se ye frɛ ne dada ya ma ho okay so net just problem sia no a minim ne da problem sia no mafia meba gina mafia number ne ye fra a wo mfa enti mesre wa bomoden na ben phone wa no wa fra si production line enti mafia peke call no na ye ne won kasa aba abori biase abo ma hwe biase ona beka enye onu ana fly me ma fly mafia onu ana fly eti ye di da bi wo so woni na ko woni ye fia ko ne nkon eye ye nsensem bi na me nua no ye kotena ba bi na nsem beble na edi aboba me mo ni dia what can I get back to touch me me mo ni dia da e dia ne kre na de wo kikai de wanhwe ya Ghana fo be ma wa hye wo president o me pa measure muso why ya ma wa hye wo president abehwe o muso mami measure muso na ohene menya ska obi ko ba so mamka na wonya adwuma onya adwuma to dem ma hono anyi ano mame menya adwuma mtifie mami menya adwuma nti asena no tonton ye se wontimi nton biem ye tu na firi anye no so ti wo sedam ena kwam na awe no na ebo ne dam enti na die ne no beba ba ya sa siri sika enti na sika wo ho ana atete mami die oh no but o pesa me be din nti odi yin se be hye me
Oboso me be di hinjo. Enya me de be show be ya odi ya na hia na kwa me. Be ya di ya na ntam kura no wache. Na che se ai na nanka sakura we ba ye nanka udi hine nanka we ya henkan o. Wa ahenkan me pera ahenkan fo. Da me pera ahenkan. Na no kura se nka akodi akonwa. Ma'am, eno de ya me personal enfam ho. Ah, okay, na je say yampa. Me personal enfam ho. Mate. We nya we di asem. Mate. Yo. Me Islam scanner me de ma ko Islam no kwa ya duro no. Eya bi si o na na kwa me eya be sia. Wanti me nwi ni a me so chia sika no. Chia sika no mama ye ko si. Mama meba. Hello, Mafia, good morning. Morning. Oba pa net say. Na me adumo na nso. Boko, Mafia wuni mabena. Me pa so me ni no. Na kobe na mabena fa so hia na kwa me. Me pa so na kwa me. Ebra panyi na me ni pa no. Sisem bia oba me ni omusia. Na kwa me se me mpe oba ama. Na kwa me se me ni so ye budam so wona me de ni madam si. Ebe ma no. Mi ana me de ne man. Mi ana me de ne man. Mafia kan yete dia bo bem. Una di na amada no. Ai fa no ke mi shamo he. Ai na mi shamo. Me ba tumo he. Na kwa me. Me ba tumo he. Ai na ba tumo. Ya kwaye. Na me ba tumo he. Na kwa me. Mafia ai na ba tumo me bi sa wi ma no ai na ba tumo. Anya sport na ba tumo. Na me ka sa ya ne dada. Dada na kwa tsna ayi. To do ka ma kire wa ba bi wo ho. Don't make your bag, any pan near here, and your pan. Make any pan and lay a fortune walk. And your pan, I've already come here. What did you come here? Any time only until yes, there's a one much song. Only until one song. I'm a good one. Only until myself. I'm a problem. Nana kwa me. Enyo na ase me ni me nua ko ya boduano. Enya wa. Me ne ko da bai. Na ujina hen. Na ujina hen na mini mini ane ko ye. So se nyo na de me ma wo sia me asawo lai. Na na kwa mo sa to ada adie. Me ko wo me wo de me chesi fo ma bowdua. Na na kwa me. Se wo sia ma sawo lai a. Na wo me wo treja ya pa me to ase. Na ma bowdua. Wo. Na wo me wo de me to ase adwa ya se wo sia ma sawo lai a. Wo baka why? Na ma bru nua kasa e wo wiase e na anadwo ya ready. Once wani magu ase. Once wani magu ase usu sia ma shawo lai. Usu sia ma la ashawo lai. Eh kwa me. What fele papa? Won say nyame ayu to klata. E na me se mepo me to ase abodua na anadwo. Wo wani mbuasi a waje wa fele nana wo se bosumi awie ya obeba ye twen but ansa na obeba na wo se wo hwe oba no nti wo se wo send ni sikato se die na be prove se Ekomo de wan kasa ti wo se wo bla wo ho ase nana kwa me ekomo de eti bla wo ho ase why ekomo de Eti loan de hia me pa me ne ban kwad wa me ska e said that loan hia me loan no abai be si anu betua me de ma ban bisa bia o wo de ka me di afle pone ma na me ma me wo ho me de ma wo dem na ma wo e da dem na dem afle pone ma wo 100 million bre ma me ma bana ba me boma ase me re ya ho ama papa ya o kasei 96 nana kwame obi a nka edo kusi akonwa so ekwan ya ofa so kasa wa fidie so me re ho ama no ase wada ne ho adi sadabre oni suban adentina wo yire na wo so yire wo baabi na wo kusia wo ba e wo ba se wo ya ashawu sa ashawu yi wa be your customer chese bribia wo frɛ no wone ne kɔ chese wo da wo suban adi wo we asema wo kan nyina kyerɛ sɛ wono saa na wote wonam ashawo base ɛna wo sa ashawo ma saa na papa pɛ sɛ wo ka kyerɛ yin ɛno nti wo kɔhia ma abena no na ma abena adwuma a wo yɛ no no ɛna wo bɛyɛ ne customer wo bɔya ma ne kyerɛ sɛ ne suban no no de wo pɛ sɛ wo ka kyerɛ de di kan no na
ya ne duru ba bia afidi kase yi so no enipa etie ye no eye nimdifo ena etie dodo no awa adwene wonte ase e woniema bi a ekoso papa yi nsema wo kan nyina onim se oba na betena afidi so o kan nsem bi e de agu oba na anim ase ba onim se ono ena ogu ne ho anim ase se adawadi ama yehu wabrabo se ne awobo no na ne niema bi a order na di sesie ya mmehu sa papa yi wo heda nye obi oyo no kwafo ashawo ni de me o charge na obi no abeda de den na wosan ko han dan se ashawo ni me han dan amo abetenam enti na kire sa asema wo ka no wonya no kwafo no kure bi ni papa yasem ono woni me se sister ya betena hayi ma me nka bibi e ma sister ni mu ase eno ho adwuma no oye no but nia oye no nyina no so egu ono ankasa ni mase so wotumi kwafo ba wo ya ashawo ko han dan ma no dia na wonya no kwafo ayampana ena na woni na eche uji tumu ti ase bra bibi wo ho sane obayi kamfu ikura wo ye be ma wo hema wanyi uboni aye because ashawo ni de e de ko ha dan ma no mo wonyem ma wo de no ekokoto tone ma e ma wo de ne ko hospital e de ne tena wo kam e ma wo kwo e ma wo masa na wo be ma wo ye sa de we ma ashawo ni ana wo ankasa wo pese wo kire sei papa we mi hu se na dwiri mu no ye na dwiri so obegu sise no mase but ono na agu ne ho ani mase ana wagye atum nso se sise pebo sia de ma no eno no de edan no han ma no no de atekasa na oboya mane ka wabo no no dabi bra we dey am say just okosa aba ensama wo ka no me yanka nje ne se waye na adwen se e bia nyinse no nya ne dia obeye die na ho kwan so woye ne mmom kwan na ofa so no ye eyamfa ho kire nya patapa o se ni pa ho kire wa ya nya patapa o se ba bia dro no e bia de nka wo betumi aya ma se wunyanye ya wo kwan ya fa so ye no se ho kire wo ho a manenti ase akwada na ya wo ba wonti ase a ye die sa akwada na ya wo ba e wasade se agya e se wo hwe no ana obi nso nkonyinsan wobi e ma wonko han dan ma no e mo na kon homa nhwe no nhwe ni nyinsan ne na wo na wo ya saade ana wo akra wonim nia wo ye edman from poma sika no a sister yi ka ho asam say yellow no papa no fa sika no bla ba je atum se sika no ho ontum nga so de ate dan ka edan no nim ye na dadam no obumfum pa wo dan ni mu no wan kai se wona ha ye na dan wa ha na ye dan ka ko bumfum pa wo yan ka no kranchre no ya na yesuba bi wo ha e wo enipa bi mu a ono no ankasa tena se a won se sen na brabom ekwan ya wo de sister ya fa so ne nsama wo ti a wo kan nyina che se wonya ne kwafo obi a wonya ne kwafo obi anso wa duru ba bi a wa ho kyerɛw anu bi na sister sorry nana kwa me o wura mu yi ma yentu ne fo on fa sika na mra opa na sumdua a on fa sika ibra na ba bi ye me hu kakra sister wonya amotre o ka so obo papa bi anhwa papa ebenya no bi abo bon sam de wo frɛ no a odi asam nso a se eye no kura sa wa nhia sister isa ahya woni sabe ye nsusu ye mu no ye hu no na oka e de agu sister ya num ase na sister ka asam bone fa papa yi hu a wapra na emu ano on sakna na sa suba na nye o ya be ma na wo yira hwe so tena wo yire ho eno be mu asumdwe achen ya wo yi all right adam da say mali de ampacho brema me ya se kwentin fi africhua ankowa ehenha enu bi na ye friend say na ya wa se ho ahwan wo yi ade ani ngwase na opeso yi wo ye be memu a sabi waware eniti so akwa akohia wo ba bi na wani je no ho a na woni na koda abo no ho ka sade ye re ye ken ya eche so wani je no ho sabi ya se me ma de mutimi ware mienu enti nka wo ware mienu anka enye den wa bo no ho ka ene wodi ho adanse no bi kura na wo yira wo tifie no wonya ne sa na wakwa akofa wo na wo si ahyawo ni na wo bo no ho kade ne ko hospital ne ma minnim ene de keke ka ho ni nyina no na chese wa wani mguase no waje no kwasem ni na chese wo bisa na se maame wasi sika ne de wo hyeda na gi yo ka wa bo no wo ma abna ho ni nyina no wa hyeda na o plan ye nti na nya ade a ne bra bi si wo koku no eni ti wo giska na ko srem enya dia no okodi ahenie bia eni ti wo peska dia kwa akobọ no ho ban eye plan en ho plan na say wuti wiase na be ma wo na wudi efie so wo wo saadwin we ni sa suban we say e de wo okodi akonwa enso wo boa wo behwe mu akonwa bia ni ho
na wo bra bia so nka so obekum na wa akɔpɛ ho bo se ɛyɛ planting so atiase na ni suban yi kura na wo mu yi kurokura ye de ne besi akonwa so omu nue because na omu behu na mane omu te hwa ne kuro ni nyina no ya ba be ka se mun sorry film ni atomo wo se ai wa hunu na wo be ka asem de agu oba asabi wakɔ no ho enum asese oyahyawo na wo hia no ene wo charge o na ti wa wo ka sa na ye ode ene se wo yahyawo be ma because wakɔ hia oba na wa pry no na se wa pene no no wakɔ akɔda na nyinsen aba wahwɛ no aye bibia awie na wutimi ka kyerɛ ne se wo yahyawo na charge me ena me tua ya na sabi wadwen no na wa akyiri na wadwen ne yaketwa bi yawo eti pem na bra be ye DNA no bra be ye force obeba be ye te se de wankasa waka no na afi eka bi e wo ho no se oboapo se o share do e wo se o tue sika no ma raba no. All right mama dan say for me do bibi asese jibe my yokohwe video no e ba ye metie video no ebusia for na me sere but eja se oba di no ho be mawo na ene wa ba betina fide mu ase se oba no kosia no wo club oba no sebi oya hyawoni eni nti no oba won chen eneja ugo mu ma no wie ye na osan so tua ne ka oba wa like wa rent diamond no oni na fa ye fu rent diamond no moje ni out mi koto moje jo ye bibia de ma no uwie a so oba no eya hyawoni na ni nua na oba no ka se ode no eye den e ma be ma no ni nua no so be kasai nti wetre say asema be ma no so ka no eye ntro remember mu hwe yi ebinum enhwe yi akasa because asema ye ma me na se sister na se nya be ye ke ibusafo se obeye de obechi ne to ase e de aye den e de abodua nti be ma no se eye no kwe se oba no ne tenaye esere no so mbe po oba no cho die ne die se oba na age atomu se obeye die ne die obeye but nsema be ma no ka no enye so oba one na atena wa pen we bie wa no aka kire ne se oba me pel na enne utirechire mu aka se oba no ya hyawoni one ne dai e na utua ne ka no obi a one ne dai yes aso koba anaso us ejaosio ne customer nanso utika no so nti ye nya be ma no asem na o ka ne die wan ka say because me na me dey say ni nya lady ni nya ba no be kasa o be kasa o we na me nya ba no boa na ekofa ikosi nanso ni nya ba no nsem ono so be kai no eno ana ye nya ba ye otifide ma senso ye de e kai no nti be ma no okono okoda dwen ho na ohu ne say wafum on de wafum lady no kwa de wafum no but obi wo ho no ma on di no fum so ntumu e di so okoda so ansa nti so okono okoda so na ohu ne say so be palady no chewa yesre so be palady no chew because one can say ye kwa and asanso and update na e buy no aseda kese enko emfa mo bibi oyi ni sika say ja yemfa mo abofre because issue ye ebe pim ofide masebusu afo na me wa ahopa because abofra ya wo na ba asase we so na wentimi enya yale bia say holding heart ebusu afo eja eninti ye do bibia se so yi ni sika de wi abofra no kwa asere kra na e hye nkran say abofra ne die ne ho beto no na wasasa betina fide mu ase na ne nim sreye na dia wa betina fide mu ase ebusia ha e na me demo ebesisha ne so subscribe na wa like na wa drop comment in comment section ho me din educate ma mi esi anything ye besan so edi hyemu e wa hebio ebusia